Sida Maitiron Tamuba Angang Sing na Teneriba Kudong Chariba Sing Masigi Matanga ay Samna Hijagi Chatki Bachahi 2019 gi August ki Tang Mangada Assam Public Service Commission na Ino Nova Rulama Putwi Mase Assam Public Service Commission na logo parikha Combined Competitive Examination Hayi se Asi parikha se pass tauraga DC Oidurimi Asi parikha se pass tauraga SP Oidurimi Achawa post Superintendent of Taxes, Superintendent of Excise, District Transport Officer, Labor Officer na chingba Assam da leiba maru iba post khudimaki advertisement se Assam Public Service Commission na kauraga combined competitive parikha gi manung channa angang sing se recruit tok durmi handak August hada puthoki ba anuba rule asida jamna luba maitai macha do iba ba mama jawri subject singsi manungda subject ama jawri asi subject se qualifying paper hai qualifying paper se mark chahum gini matam na pung hungi haidiba paper se angang khuding mana pass to ba jaroi tawi ba subject na kari hai ga angang sina Assamese natraga Bengali natraga Boro language ta mark chahungi parikha se pass to ba jaro hai Manipuri medium da tama angang sing na si problem se face tawi Adudagi English medium na tamba Manipuri MI loba angang nasu asi parikha se thada ba jate pass to ba jate asina Assam Public Service Commission na thoki ba August ki tangmanga 2019 gi anover rule asigi matungda PWD department na post ani khakathui assistant engineer and junior engineer hari bete su chapkan hai Candidate se adequate knowledge madugadi chaptana mark piraga mark asukse pass to godamni fail to gne habo haide adequate knowledge legadamni in one of the official language haibri Assamese natraga Bengali natraga Boroda adequate language knowledge legadamne I do not know what is the definition of adequate language oiba jai dictation torage ihan bajai translate to bajai conversation tor bajai haiban language ahum se jaw dadi parikha se phamba jaroi dori ngara na handa thoki ba State Bank ki clerical thabak da su chapta na masi wasi jawgi masiga kari hari Assam da Manipur da Bharat leba state pon baki chakri thoi chakri thoko siga man kari hari State Bank of India ki chakri sida angang sina preliminary parikha thau main parikha tharga parikha ani se pass tawrubagi matungda karigumba angang sina Assamese natraga Bengali natraga Boroda dictation translation na conversation he namdraba mangonde appointment letter piloi hai ujit maiteron tamu ba satra na tawdur se kai akoi na sum maiteron tamu hairaga japo na te pochgi reality khangba jamna darkar hai problem se la padagi akoi group amale akoi group se na akoi ghati chali isama jauna Assam ki governor unai Assam ki chief minister unai Assam ki speaker unai deputy speaker unai Aku segi cakiba porimol sukurbedo unai. Aku ina karigumba maitai macamu ina aku ina language se tamata bo na maram boy raga aku bi exemption se piu hai ba taraga di maitai ron se amuka na tamaroi. Aduna aku exemption ni roi se Assamese Bengali Boro ga kona na maitai ron hai ba subject se jahun biu aku masih ga thajege. Asuman aku nija bani. Aku ina tokhai na takiba masing sulit ba. Adu yang macata Akoi ki kanagumba miya mata matakta laita basina akoi se karigum kanamta na thoi bidap sina Cachar ki Krishna Chandra Cachari ni thoda luhongai sina 1802 aduna ase woita raga dinga sagi 1526 yanda bu sondi ki ama mangde ki maite akoi se asiga khunda dana le pa tangbu aman han akoi na establish to masigi document akoi high level committee dapi akoi na hai sir these are the documents moi convince hoy aina khanbada Hanang noni ni sega moi report pirani. Oje phai de luri se targum indigenous hari ba definition je ki manungda maitai macha he chal hodra ba ako tarigum phangaro. Tarigum ba akoina mapangan kan ba sama simang ba. Akoina ado eta akoin leisure ba mi se is sufficient. Akoina mas phajana survive to ba ngami. Asi man ai gam thaje de aduga marandi England da Jubilee ga guest work na pano matamda amana Yehudi ni Jews ni amana English ni ado machin likra ba Yehudi to naman diplomatic skill ni man si England ni prime minister wa aduna ai sangjaro rai matam su laitre jamna samna maitai hinghansi haidana jaroi adu ai na haijere sina tammiwa English khangde tamisat konana maitai ronsu hinghansi siwani
include Manipuri. Ujit ultimately chele iba train se ga maite ron se kadai bhoba sarkar se na junction biga dege junction biru dege mase koi hai bangam de ado anyway akoi mase thadi tharo